Amakuru mu ikipe ya Arsenal witwa Riccardo Calafiori amaze kuba yasohorwa mu ikipe y'Ubutaliyani nyuma yuko bajajije kuba bagira gute bamugumana, ariko uwitwa Riccardo Calafiori we ngo yumvaga yifuza kuba yaguma muri kampu y'ikipe y'Ubutaliyani, ariko ngo bijanye n'uburyo bamubonaga bijanye n'uburyo barimo kumuraca se no mu myitozo barimo kubona witwa Riccardo Calafiori ngo atameze neza 100%. Baravuga bati bashobora kuba afitemo akavune gace cyangwa se afitemo imvune cyangwa se uburwayi bugiye butandukanye, bakavuga rero ngo agomba kwasura mu ikipe ya Arsenal. Abaganga ba Arsenal bakaba bamwitaho bakareba uburyo yagira gute yakwitwara neza. Ico nagira ngo rero ambe nakubwira nuko witwa Riccardo Calafiori biraramuka ari imvune iri serious cyangwa se biraramuka ari imvune yo kumusibya imikino igiye itandukanye, ndaza kwa bisobanuye yuko witwa Lewis Sikeri utarahamagara mu ikipe y'Ubutaliyani y'Ubwongereza aza gusimbura umuhungu w'Umutaliyani witwa Riccardo Calafiori kugira ngo abe yagira gute yakina kuri nimero 3. Calafiori nyuma yuko rero amakuru agiye hanze yuko Fabrizio Romano ari wabitangaje yuko ikipe y'Ubutaliyani iyobowe n'utwa Gattuso umutoza w'ikipe y'Ubutaliyani yavuze yuko Riccardo Calafiori byari ngombwa ko bamurekura akaba yagira gute yasura mu ikipe ya Arsenal akaja kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuba bagira gute bakwangiza cyangwa se bamukinisha by force cyangwa se bakamukinisha imikino ariko nyamara atameze neza 100%. Bakavuga bati rero ni umukinnyi w'imvune, ni umukinnyi wavugiye uvunika kenshi, ni umukinnyi buriya ufite imvune yo mu mateka ye kabisa, afite imvune yigeze kugira imvune ikomeye. So bakavuga bati rero mu rwego rwo kumubungabunga bakavuga bati ni umukinnyi ufashe ikipe ya Arsenal, ntabwo ari ngombwa ko twamurisika tumushyire muri iyi kipe kuko n'ubundi ikipe y'Ubutaliyani ifite abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakina muri inyuma muri defense. Rero bakavuga bati nta mpamvu ko twakora risk yo kugira gute yo ko twakinisha witwa Riccardo Calafiori. Bakavuga bati rero akanya kariko kose ikipe ya Arsenal igomba kuba yamupima kugira ngo ataza kugira ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Barabibona ko ikipe ya Arsenal ifite imikino myinshi igiye itandukanye aba muri Champions League, muri FA Cup ndetse hafi kuza ndetse na Carabao Cup utibaje ndetse na Premier League. Bakavuga bati rero ikipe ya Arsenal yo kubgayo cyase ku giti cyayo akifurire ko abakinyi bayo baba mu ikipe makipe yabo y'ibihugu bameze neza 5-5. Rero nko twaje tubona witwa Eberechi Eze Bukayo Saka bitwara neza ku ikipe y'Ubwongereza. Bakavuga bati rero witwa Riccardo Calafiori nawe niba atameze neza agomba kuba yagaruka tukamwitaho, ndetse no witwa Mikel Merino we ari mu gihugu cya Espagne arimo kugira gute arimo kwitegura match bagiye kuba bakina kuri uyu munsi. Witwa Victor Yokeres we ntabwo yagiye kubera ikibazo c'imvune ariko arimo kugaruka kuri match ya Tottenham muzambona. Uwitwa kandi Martin Odegaard mwabibonye yuko yishimiye kuba ikipe y'igihugu ya Norvege yabonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi mu byishimo byinshi, nawe arimo kugaruka ameze neza ashaka kugira ngo ashyireho imbaraga nyinshi zitandukanye kugira ngo abe yafasha ikipe ya Arsenal ndetse we azamura urwego ruri hejuru kugira ngo azagire amahirwe yo kubakira mu ikipe y'igihugu ya Norvege. Akaba rero gutyo bimeze kubijanye rero n'amakuru ari mu ikipe ya Arsenal. Tureba rero andi makuru arimo kugenda avugwa mbere ko dusoza. Uwitwa Bukayo Saka amaze kuba yakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza imikino 47, aba man of the match inshuro 13 ndetse anatsinda ibitego ndetse na assist inshuro 23. No kuvuga ngo yitabye mu bitego 23 harimo n'ama assist. Iyo tuvuga kwitaba mu bitego 23 no kuvuga ngo harimo ibitego yatsinze ndetse n'ama assist yatanze. No kuvuga mu mikino 47 byibuze yagize uruhare mu bitego 23. Rero witwa Bukayo Saka akaba yarabaye man of the match inshuro 13 ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu muhungu rero ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, rero akaba akomeje kwitwara neza cyane. Umukino rero bakinye ejo bundi yakomeje kwitwara neza kuko yatsinze igitego na Eberechi yatsinze igitego bituma Bukayo Saka aba man of the match cyangwa aba umukinyi w'umukino. Rero akaba ari gutyo bimeze 5-5. Andi makuru mu ikipe ya Arsenal ariko nanone bifitanye isano n'ikipe y'igihugu ya Brazil. No kuvuga ngo ikipe ya Arsenal irimo cyase ku kibuga Emirates harimo haraberaho umukino w'ikipe ya Brazil ndetse na Senegal. Ni umukino wa gishuti barimo gukina kabisa ikipe y'igihugu ya Brazil irimo gukina ikipe ya Senegal. Igice cya mbere rero kikaba kirangiye ari ibitego 2 ku busa by'ikipe y'igihugu ya Brazil. Akaba ari igitego ca Estevao ku minota 28 ndetse n'igitego ca Casemiro ku minota 35 kuri pass y'uwitwa Rodrigo Goes, bituma ikipe rero ya Brazil isoza igice cya mbere itsinze ikipe y'igihugu ya Senegal ibitego 2 ku busa. Ikipe y'igihugu ya Brazil yari ifite abakinnyi bagiye batandukanye, yari ifite Ederson Moraes, yari ifite kabisa uwitwa Eder Militao, yari ifite Gabriel Magalhaes, yari ifite Marquinhos, yari ifite kandi abakinnyi bagiye batandukanye, yari ifite witwa Casemiro, yari ifite Bruno Guimaraes, yari ifite Alex Sandro, yari ifite umugabo witwa kandi witwa Vinicius Junior, yari ifite Rodrigo Goes, yari ifite witwa kabisa Estevao ndetse n'uwitwa Mateus Cunha utibagiwe ndetse n'uwitwa umukinnyi witwa kabisa Bruno Guimaraes. Akaba rero abakinnyi ya Brazil yari yitwaje kabisa irimo gukina n'ikipe ya Senegal. Abakinnyi bari kuri bench hariho umuzamu Bento, hariho
John Victor, hariho uwitwa kabisa Cairo Henrique, hariho Danilo, hariho Fabinho, hariho Fabrizio Bruno, hariho Joao Pedro, hariho Lucas Paqueta, hariho uwitwa Luciano Juba, hariho uwitwa Luis Henrique, hariho uwitwa kandi Paulo Henrique ndetse n'uwitwa Richarlison ndetse n'uwitwa Andre Santos, uwitwa kandi Vitor Roque ndetse n'uwitwa Wesley Franca. Akaba ari abangabo ikipe y'igihugu ya Brazil yitwaje ku kibuga Emirates, barimo gukina ikipe ya Senegal. Rero uwitwa Gabriel Magalhaes kabisa nje ngo mwamubonye, ariko nkuko bigiye bitandukanye cyangwa nkuko mugiye mubibona nyuma yuko imvune y'abakinnyi bagiye batandukanye, ni ikipe ya Brazil tutarimo kurebamo Martinelli, tutarimo kurebaho kabisa uwitwa Anthony Mateus dos Santos, tutarimo kurebaho kandi uwitwa kabisa uyu mugabo w'ikipe ya FC Barcelona uwitwa Rafinha, ntabwo turimo kumureba, ariko nkuko birimo kugenda bitangazwa nuko uwitwa Gabriel Martinelli we yamaze kuba yagaruka mu myitozo, ndetse n'uwitwa Victor Gyökeres tibagiwe, ndetse n'uwitwa Gabriel Jesus. Bose rero ni abakinnyi kabisa b'inkingi za mwamba mu ikipe, ndetse tibagiwe na Kai Havertz ndetse Martin Odegaard. Akaba rero none Madueke nabo yaje abakurikiye basubira mu myitozo y'ikipe Arsenal, bivuze yuko bazagaragara kuri match y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka ngaruke turebe ibirimo kugenda bivuga noneho ku bijyanye n'imikino igiye kuba yaba mu kanya gatoya cyane.